bamwe aha batura ntibagira ngo bategereze iraka kurga aha district hatabashaziremo kutunga roya kwejo no sakoti rero bakatunga oburingaaniza ngo habwo ko babo tubaratahirire kishara konka ebintu byabo bakatemwa turiyo tutekateka kuzo mukoti kwe kubirendu rutufune yobwenkanye tukuzo mukoti ngwabo baturiyo turwana sa government nguninga tujhakana sa konka twenda ngo amazimana kwiga kubire gari abahingambira rura bakikuru bito kwenyuma utakasohoraga abatura abandi ntibajya buno barara imitume behanikire ahabo koba bakabahereza obwire buke kushenya amaju gabo ago mu trading center kabo batira obwire buke kushenya amaju gitaga kuko tugambire bwire so nabwo cyo narinjira kuba kushenya amaju gitaga abana tubatankahi tubatoza nkahi nehindu kugambira nabamwe abamo bakadeba na pressa zibatira ejejenju ne yamazara nukugombigere kuba ninyamukamwana mukuru mwe numureba ko hatubariyeni baza kutushenyera amaka nko mukikuru wanje takiniba ninyamwana we nanye ndyo mfaka turebera abandi bana Peter Arnitwe roya w'abatura aba nagira ngo yahereze kwandikira abakoze igikorwa iki ngo kandi naza kureba ngo abantu aba batunga oburingaaniza Caroline Mbabazi muka Caroline oha Mbabazi naija kutushobora naija kushashura ibikorwa byone bizire buta number 2 engineer twekwase Deus naza kushashurira ibikorwa byenga engineer twekwase oha Wilberforce Ongom omuhwezo wa RDC wa district ya Rukungiri yashonga y'abatura aba okuzo mukoti okunukwe agigambireho kokanyo nitekateka ngo noguriyo n'abatora umukoti nawari just naenda kuyobusira nawari yo of course baruyazo no wamanya nabona bakunde bisisikira hatuyo kahurire muko kagira cyawayo instead of reconciliation akashita mesabanta kamanya which is which we umuhando gwake nabahereza no gukuza umukoti it is okay koti neza mu bantu kandi baza kukoza yene kote nepuma bashanga bari abaye bagwire yene bareka makiteka ngakoro gawo gashakwa Dan Basubiye.